the government has set aside in the budget 650 billion for the first time, the highest budget, because they are focusing on education and they know education is an equalizer, education will transform this country. And therefore, hata na sisi tuwe tayari kupeleka watoto shuleni. Serikali tena wamefungua kitu inaitwa Open University. Open University ni masomo unaweza kusoma ukiwa kwako. Ni ya internet. Sio lazima uende Nairobi, sio lazima uende Kisumu, ukiwa na laptop una register na unaendelea. That is an innovation where we expect many young people waende wa register kutoka September wasome. Degree ya Open University utawa na degree yoyote ya Moi ya Nairobi University. We are requesting all of us, if you are not able to go to a university, bali unakaa wewe ununuliwe laptop, register, lipa fees na fees kwa chini na usome mpaka uhitimu upate shahada yako ili uendelee upate kazi. Elimu ndio inatisha kila mtu. Mimi mwenyewe kama sio elimu ningekuwa nachonga mawe kwa Kwale hapo chini ya mtu hapo kwetu nyumbani. Lakini kwa sababu ya elimu mimi niko hapa. Na ndio serikali ya William Ruto mwaka huu tumetenga bilioni 650 katika mambo ya elimu. Our high expect ile kiwango ya juu tunatumia mwaka huu ni upande wa elimu. Na mnajua mimi ile kazi rais alinipatia ni kazi ya kuinua uchumi. Hapa chini, hapa Chemase, si mnajua hapa Chemase tunajenga ile tunaita County Aggregation and Industrial Park. Tugetigane na icio na tukiyoke nginya kuria county ya Uasin Gishu, na ni ati governor wa county no ya Uasin Gishu niwe Jonathan B ni akiugite ati mehaririria mothe makwamukira magavana na ni kigomano kia wathani wa matura kiria kieta kana gibangitwo kuma kwambiriria tariki 15 nyanagia tariki 19 mweri uyu ni marekereru B augite ati ni makana county no ni meharirie wega gukorwo makiamukira magavana aya guku agikiarite na kuri ahuri biashara gukorwo magibanga wega ni gukorwo makiamukira kana kwamukira ageni matiganite. Tunakuomba sasa kwa unyenyekevu na upole kabisa. Everything has been prepared. Everything has been prepared. All the instruments are there. The speech of the president is there. The speech of the deputy president, if he will be around. The speech by everyone else who is concerned to on this matter, very ready. Nataka nikumbushe wafanyabiashara wetu wa Uasin Gishu kwamba mjitayarishe. Eateries is an opportunity. Mahali watu watakula. Accommodation. Mnafikiri hawa watu watalala wapi? Watalala wapi? The other day Mburia, CS Mburia was telling me nitafutia mahali pa kulala na inaonekana ni ngumu. Labda sasa tufanye bidii to see how we'll accommodate dignitaries because they are coming. All our petrol stations suddenly watakuwa na pesa hujawahi kuona because kila gari, kila pikipiki na kila mtu ataenda pale kutafuta mafuta. All our garage, wale mechanics wetu mkae tayari. Ukiona kitu kama pankia ruka juu mara moja, fix na uende na pesa na usiangalie nyuma. Ukiona kuna shida kidogo, hapana chelewesha, harakisha kwa sababu anataka kupewa pesa haraka, fanya nini? Aende. Watu wa saloon na kinyozi, tengeneza your style na the way you work, the arts in your hand. Tengeneza hawa mama na warembo wote ambao wanakuja wakae smart. Kwa wakaaji na Wakenya kwa ujumla, tunaona kama biashara itapanuka, mambo na hoteli, mambo na tourism tutaweza kufaidika nayo. So tunasema karibuni sana Kenya kwa ujumla, tunasema karibuni Uasin Gishu.
county ambayo tunapenda maendeleo na tunapenda wote. Karibuni. Ukienda kulogin pale unaambiwa individual una register na 20,000. Wewe niambie kijana mmoja ako huko ako na idea, ako na innovation fulani anataka kushowcase, lakini kwa sababu hana hiyo pesa hataweza kupewa nafasi ili kuingia pale. Kwa hivyo ningependa nimize the Council of Governors in cooperation with the county government of Uasin Gishu County to consider the youths in this forum so that we can have humble time to showcase our ideas and also to feel part and parcel of this conference. Nao atongoria a dini ya Gĩithĩramu nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari o ũndũ ũmwe na mwahũ wa mũng'ethanĩro gwĩkorwo kana gũtigĩrĩra atĩ mĩario ya ũiguano ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ ya kũrehe thayũ na ũiguano nĩ yakĩgĩa na umithio makĩria kana nĩ makĩria nĩ morĩtie mĩahũ ĩyo yerĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩario ĩno nĩ yatuĩka ya kĩguni kũrĩ mũingĩ na njĩra ya gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire bũrũri na njĩra nene. Akienda shuleni shule huwa haitatizi. Pia tunatoa mwito kwa Rais wa Jamhuri ambaye ni Mheshimiwa William Samoei Ruto na pia aliyekuwa Prime Minister ambaye ni kiongozi wa Azimio mzee wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tunawaheshimu sana viongozi wetu. Tunawaomba haya mazungumzo yameanza ya kuleta amani. Kila mtu aangalie Mkenya, asijiangalie yeye mwenyewe. Watoto wetu wameumia. Watoto wetu wamekufa. Mwingine hata ni innocent, risasi inapita kwa bahati mbaya inampata, anakwenda dukani kununua chochote, inampata inampiga. Kwa hivyo kila mtu arudi chini, avunjike. Ngumuza ambaye kwamba mnasungumuza, msifanye mchezo. Mjue kwamba nyinyi ni viongozi, lakini katika juu yenu kuna Mungu. Na Mungu ni mkali kuadhibu kuliko uongozi wenu. Kwa hivyo mjue kwamba mnapoongoza mjue kwamba Mungu yuko juu na anawatizama. Yeye kama rais akubali akae chini na masuala makoma alete fujo katika nchi waweze kuiaddress kwa pamoja kama vile jamii moja, kwa sababu sote tunahitajia nchi yetu, sote tunahitajia amani na bila amani hakuna maendeleo. Mr. President akikuja kufanya amani na mzee baba Raila, yeye atabaki tu kuwa president. Kufanya amani haitamharibia president yake. Sasa mimi ile kitu ndasema tu, sisi ile kitu tunahimiza ni amani, na amani ndio kitu ya maana. Na tũkĩrĩo ciĩgiĩ mĩario-inĩ ya ũiguano nĩ atĩ atongoria a mwahũ wa Azimio nĩ maugĩte atĩ nĩ marakĩnyita mbaru mĩario ĩno ya Azimio la Umoja ũndũ ũmwe na thirikari ya Kenya Kwanza no ĩndĩ magakĩongerera kana makĩongerera makiuga atĩ na makĩendekithia amwe a atongoria na arĩa mamũrĩtwo na makĩria kuma mwahũ wa thirikari gũgĩkorwo makĩeherio harĩ kamĩtĩ ĩrĩa kana ĩragĩkorwo ĩgĩtongoria mĩario ĩno ya Azimio la Umoja arĩ hamwe na mũmbunge wa kana mũtongoria arĩa aingĩ bunge-inĩ nĩ Kimani Ichung'wa ũndũ ũmwe na mũmbunge ti Ndindi Nyoro. Sana tuzidi kusimama kidogo tu kwa maombi. Sisi kama viongozi tunatilia mkazo sana mazungumzo ambayo yanaendelea hivi sasa between wale viongozi wetu wa Kenya Kwanza na viongozi wa Azimio. Tunaunga mkono, na mimi ningependa kuambia viongozi wetu haswa wale wa Kenya Kwanza ya kwamba Baba is not interested in a handshake. Na sisi hapa tuko chonjo. Tunasema hivi, Ichung'wa akubali mazungumzo iendelee. Mnataka mazungumzo hamtaki? Nitaripiti yale Mheshimiwa Nabii amesema. Sisi tunaheshimu rais, ni jirani yetu hapa William Ruto. Hiyo ukweli kama kiongozi. Lakini upande wa maongeo itwa Kimani Ichung'wa, Ndindi Nyoro, toke na waache baba Raila Amolo Odinga aongee direct na William Samoei. Visikae kando. Sisi tutaleta demand baba na William Ruto wakae kwa meza wawili. Naruo rũhonge rũramataga marĩa matũrigicĩirie gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ruo NEMA hamwe na rũhonge rũngania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ cikĩkũmithĩtio
nĩ kĩrĩa kwĩrĩkanĩte atĩ nĩ kũgonderera wĩra-inĩ wao na makĩria ũthũrimi-inĩ wa kũingĩrio kwa indo citakinyanĩirio ikĩro gũkũ bũrũri-inĩ. O hĩndĩ ĩyo nĩ mokĩrĩirwo kana nĩ kwĩrĩkana atĩ nĩ kũgonderera na makĩria harĩ gũkinyanĩria itua rĩrĩa rĩagĩkinyanĩirio rĩa gũthũkangia cukari na ũrĩa wagĩkoretwo ũkĩingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya ngungo na ũrĩa ũtagĩkinyanĩire kũrĩa gĩcukĩro-inĩ kĩa Mombatha. Containers that are here, the 49 number, there is a set of them, which is about 20 number of containers, which has been lying here for the last 19 years, which landed here in 2004. Those are very clear, and the regulations are very clear that once the commodity is being condemned, it should only find 30 days to be within these premises. And having lasted for 19 good years, then our investigation is to know who was sleeping on his job and why this has taken too long. We've been given an example of NEMA delaying the process, and when they finally come and give the method of destruction, some of the methods of destructions are not maybe available in country, or if they are, we are not able to do all the quantities at the same time. Perhaps the only thing that maybe has not happened is to put punitive measures when officers of government decide not to follow the law. And that is a matter that perhaps within our committee we will take up to ensure that where there is laxity, then the person responsible is called to account. Na riboti ĩyo ĩgiĩ ũthũkangia wa cukari watakinyanĩire ikĩro na ũrĩa wakĩingĩrĩtio gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo ũragĩtũhe kamweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini kũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Muthingi TV. Ũgĩikia ndũmĩrĩri yakwa nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria, ningĩ no ngĩkĩhiũka akaunti-inĩ yakwa ya Facebook @Murugi Njogo. Ikia ndũmĩrĩri yakwa hau ningĩ no ngĩkorwo ngĩgũtambũra njĩtĩkĩria ngĩgĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini. Ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo nĩ amu ndagĩcokeria nĩ ndagĩcokeria na mangĩ maingĩ. Offers of government. Kuhagira riko na kuihura nĩ ibataranagia kũgĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi, na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tũkĩrunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Mĩthako, marebeta, nyĩmbo cia ũndũire, tũcunjĩ twa Bibilia, nyitanagĩra na niĩ MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko, tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha
kana matina mundu anakiruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no tho mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Tawageni oro ringi niguo tugikorwo tugithie na mbere na maria tugikuhariirie guku metha-ini ya Muthingi TV ari gikunjuro kia mohoro na riu ndirakenda tukiyuke nginya kuria mwena wa ithwiro ria bururi na ni ati arimi kuma icigo itiganite guku kaunti-ini ya Kakamega ni makihingite riingiriro ria kana ria makombe iga irio nyumu nirio NCPB makirurungana hindi ya kumenereria fertilizer kana kuheo fertilizer itakinyanirie ikiro kuringana na ikaria magitongorio ni umwe wa Evans Mucina na Linet Wafula aria magitongoretio mirurungano ino maugite ati kana makiendekithĩtie gukorwo makiheo fertilizer yanire ikiro gukiri uguo murugamiriri wa ruhonge kana wa makombe ma NCPB ni atarire na kuga ati mugaruruku hari utambia kana na unyagia wa fertilizer kuma makombe-ini maya ma NCPB ugikorwo ukirorwo na njira njega na gutigirira ati arimi ni makiamukira fertilizer ile yagirire. Wale iliingia jana, leo tukaambiwa tukuje leo. Tumeingia leo tumeambiwa hakuna mbolea yenye iko ni system imeharibika, ingisi hii ya kupanda ya kunyunyusia ndio iko. Tunashindwa tutanyunyusia manyasi dawa ama tutanyunyusia nini? Sisi tunataka mbolea ya kupanda. Wanatuambia system imeharibika lakini tumepewa wanawa tupewe nini? Mbolea. Sasa sisi kama wakulima hatuna mambo mengine, kitu yenye tunataka nini? Mbolea. Tunatumia fare kutoka penye tunatoka. Tunakuja hapa tunaambiwa ruti nyumbani. Saa hii nimetoka kwa nyumba hata watoto wangu sijawapikia chai. Naambiwa nirudi nyumbani. Nitarudi ache nyumbani bila mbolea tena nirudi huku. Tafadhali serikali tumtusaidie. Chana tulikuja confirm mbolea ilikuwa, wakatuambia walikuwa wachafanya offloading. Offloading ilifanyika na wakati ilimalizika tukaambiwa tukuche leo. Tukiume kaunti ya Kakamega tukihiuke nginya kuria mwena wa kaunti ya Pokot na ni ati niguo kurwa na wagi wa githomo kaunti-ini ya Samburu ya kana Samburu ya ithwiro mubunge wa gicigo giki ni Jackson Lekumontare wa itura riri ni akihanite muigana wa kigina gia CDF kia muigana wa ciringi milioni 60 niguo gukorwo akiagirithia mathomo mwena uyu na njira gukorwo agiaka irathi orondo mwena nyumba cia arimu na kwagirithia ugitiri macukuru-ini gukiri uguo mubunge uyu ni ikitie rite na kuri macifu mwena uyu gukorwo makiandikithia micii ya ciana kana ya ciana cia ndigwa orondo mwena micii iria itehotete gukorwo magiteithika na kigina giki. Pesa kupeana milioni 60 kwa wakati huu ambayo ilienda kwa maendeleo, tuliweza kupeleka mpaka mashinani. Hapa tumeona mashule zetu karibu kwa kila kona wameweza kufaidika. Sema hii mambo ya education mimi nimeweka kabisa mbele ili watoto wetu waweze kusaidika. Kwa hivyo ile shughuli imetuleta leo hapa ni hiyo tu ya kupeana pesa ya maendeleo ili
watoto waweze kupata madarasa, walimu waweze kupata manyumba. Illiteracy, of which that's exactly what we are doing. Kwa hivyo ya kwamba tumesema Bwana Lekuma Ntare ametusaidia sana. Hii pesa ya CDF imetusaidia, imejenga shule na basari pia imesaidia watoto wetu. Watoto maskini walisaidika sana, waliweza kwenda shule. Kabisa watu wenye wanaishi Samburu East tafadhali wa apply hiyo pesa na watafute watoto wetu. Kwa sababu tunakuta ya kwamba watu kutoka nje, kutoka hata constituencies wanakuja kuchukua pesa yetu hapa na watoto wanakosa kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo kuna form tunawaletea na muhakikishe mnajaza details yote, kwa sababu hiyo kitu imetuletea changamoto sana, kwa sababu watu wa mbali wanakuja kuchukua pesa ya bandei, na hiyo maneno hatutaki kabisa. Tutajaribu kabisa kuavoid hiyo maneno. Watoto hapa, watoto maskini wapate kupata pesa ndio waende waweze kusoma. Tugetigane na icio ciegie mathomo mwena ucio wa Samburu, na riu tukirongore riboti ingine ni ati anyiti itemi sekta-ini ya githomo guku ni kaunti ya Githii ni magithingatitwo gukorwo makihaririria wega na makiria itwika-ini ria mathomo ma CBC akiaria ri kaunti-ini ino ya Githii. Murugamiriri munene wa macukuru ma secondary ni occasion augite ati irathi na miako nicio cigibatarikanite niguo ikorwo magikinyaniria mubango uyu wa CBC. No na kuri uguo ni acakaite na njira nene mathina maria kana mamwe ma maria arimu anene makoretwo makigerera itemi-ini ria gutigirira ni makinyaniria mathomo mwena uyu. We are going tremendous changes in the education sector in our country. We are now at the junior secondary, junior school, because it is now junior school, not junior secondary, but it is junior school. In the next 2 years, 2026, we shall be having the students transiting from junior secondary or junior school to senior school. And this is where we are going to have education pathways, the pathways that will prepare these learners to take their various careers depending on their ability. So as a school, you need to prepare for that transition so that you put up enough infrastructure, and therefore this calls for parents, the leadership, the political leadership in this area, and everybody else. Na wale wamepata grade ambao sio ya university, siku hizi tuko na TVET and the government gives good money there, and I want to thank our CS Education Machogu, who has shown us serious competence in terms of making sure that our children get a very good education. Inflation has hit our schools in a very, very bad way, because if you look at the price of food, it has escalated to abnormal ranges. Like a sack of maize that we used to buy, a bag of maize that we used to buy at 3,800 up to 4,000, it is now costing at 7,500. You look at the price of beans that we used to buy around at 8,500, it is now at 20,000. Wale walifanya KCSE, and I'm happy, hapa nimesimama Sukuta, I have seen 32 with direct entry. Hawa watoto wote, nikiangalia the whole world, nimeangalia kwa ofisi yangu, wako 226 wenye wanaenda universities. Hawa watoto wote shilingi 2,000 watumie kama transport wanaenda kusoma university. Na tugetigane na icio na riu tukirongoreria githomo na biacara, na ni ati atumia makiria ma 100 kuma itura ria Rodariaka guku ni Kajiado ya Ithũĩro kaunti-ini ya Kajiado ni makigunikite na mathomo ma kibiacara na gutugwo na maratathi ma wagiriru. Githomo kiu kiheanitwo ni gikundi gitari gia thirikari kia Work for Life. Muoroto munene ari guteithĩrĩria atumia gukorwo magikuria na kwagĩrithia miturire ya kugerera wonjoria na biacara itiganite, undu uria mahĩmbĩirie na kugathĩrĩria na njĩra nene na makiuga ati ikinya rĩrĩ nĩ rĩkorwo rĩkĩmacenjeria miturire yao na njĩra nene. Kwa majina naitwa Evelyn Kakombe. Pokea certificate kwa siku ya leo. Kwa hiyo certificate ndakuwa nikiitumia kwa the advertisement of my kushona hizo beads to different areas zenye bado wajakuwa confirm about it. Yeah. Penda topic about entrepreneurship concerning businesses on how on doing
hizo businesses. As for Maasai, we never knew all about businesses, but the moment tulisoma hiyo kitabu, we get all that knowledge, tuka venture into businesses, na that's sasa tumekuwa a better app. We can help our families through that business. My name is Janet Roine. The opportunity has really helped us, especially to know entrepreneurship. They know beadwork can change them because they can sell, get something in their pocket. Nowadays, they sell even skuma. They can do beadwork, they sell. Actually, the life of the mother is changing in Maasai land. Ni kwamba we have no market. We really have no market. Sometimes it's hard to reach Nairobi. Sometimes we have nowhere to go. But if you can get an opportunity to sell, even in the supermarket, if you can be given a small table to advertise our product, we will appreciate. Because so far we have no market. We normally buy to ourselves. For example, if there is a ceremony, I buy from one another, they buy from somebody. So we just mingle around in ourselves, but we have no market. So our prayer is, if you can get a market, we really appreciate. Tukihiuke nginya kaunti ya Narok na ni ati governor kaunti ino ya Narok ni Patrick Ole Ntutu ni agikitie ritana kuri aikari na makiria a itula ria Lolgoriani gukorwo makinyitana na maafitha a borithi na kuneana maritwa ma ekwiro awikina na aria makoretwo makimaragia na kumaima thayu mwena uyu akiaria ri mucemanio-ini tauni-ini ya Transma ni ugite ati kana ni agikitie ritana riri akiuga ati magiri gukorwo makinyitanira na maafitha a borithi ni gukorwo makihukia ciko ici cia uhabuku wa ugitiri oro ndumwe na wikina na aria makoretwo makiiga aikari mwena uyu na wagagu. Na hii county na nyinyi ndio mmenichagua. Mwenye ambaye anapeana plots ni county government. Wewe ukienda kudanganywa kuuziwa plot, azinunua hii plot. Wewe ukinunua siku ile tutakunyang'anya usilie. Unaona hii kichwa yote hii? Hii kichwa yote wanajua waisi wanataka watoe. Polisi ataweza juaje muishi huko ndani? Najua kawaida imesemekana giza ni ya mwizi. Kwa hivyo tukipata mwangaza ndani ya town, hiyo jambo nadhani pia itaweza kuchangia mambo ya usalama. Sisi wangu huyu mkeni huyu Bwana Nyamawi. Nataka hii wiki, hii ni assignment ya kwanza, hii wiki muende huko mahali mikuu ya hiyo ng'ombe ilipotelea. Hiyo ng'ombe lazima irudi. Hakuna ng'ombe hata moja itapotea. Assistant chief wa hiyo legacy yuko hapa. Si mnajua vile tunafanyanga. Mahali mikuu imefika lazima warudishe ng'ombe. Si nyinyi mlirudisha. Kwa nini wao wasirudishe? Kwa hivyo bwana DC, hiyo ni assignment nyingine. In one week kama irudi, si mimi nakuja huko, mheshimiwa amenikaribisha. Siko mali ya kulala huko. Nitalala huko hata kama ni kwa Manyata. Na ripoti iyo kuma kaunti ya Narok ya ritana ria governor wa kaunti ino gukorwo aikari makinyitanira na maafitha a borithi gukorwo makihukia ciiko cia ugitiri. Iyo ripoti ni yagitwikira gaturumo kamaria twaiko tuikumathira na tugicokanĩria guku ari muthi wa Jumamothi. Gikunjiro kia mohoro ngatho cia mwanya muno ni gukinyitanira nani njitikiria ngikorwo ngithoma ndomereri ciganona ciawe urakinjira uragitwirera kugera mutambo itu wa Facebook. Ali mundu ndirakiona akiware tu na umi wa thika ni ndakuona ugakiuga ati tuko pamoja sana bururi ndukendio turi toro ngatho cia mwanya muno ndakuona iyo ni mwaura ndakuona ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo ti Jane wa Githurai ngatho cia mwanya muno ni tondu akunyitanira na ithuĩ mundu gwitwo ti Waitherero wa Njoroge ndakuona wa Mbui wa Njoroge kiwa kazi kontu sana thengio muno mundu gwitwo ti Ben Mwangi mundu gwitwo ti wa Njohi wakiwa watching live from Kawangware Shaibusinya ndakuona mundu gwitwo ti Macho M na mundu gwitwo ti Mwangi Peris ngatho cia mwanya muno njitikiria ngigicikinia hau tondu na mumatha matigitagirira muthamaki njitikiria ngikire gaturumo hau. No we mwirari wa Muthingi TV ndugaikorwo ugithiora mitambo kana ugithie kuraihu ni tondu nayo tabarira ya metamete cia mathako
ndirakiona mundu gwituti the sport girl mundu gwituti wa boy wanja wakihariria oro wega niguo ikorwo akikurehera tafarira iyo na njira igwete kondu gaikorwo ugithie kuraihu ndaikorwo ugithenganie turigicemania harire ciri kihanda thaa imwe cia hwaini niguo gikumenyirie ni mariko magikorwo makiyumiritie guku bururi-ini wa Kenya. Ngatho cia mwanya muno kuri mundu gwituti Mika, mundu gwituti Wathika, mundu gwituti Shaibu Senior, mundu gwituti ni Mwaura, ni wira mwega mwakiruta oro ndumwe na andiki aitu a mohoro, mundu gwituti wa Njohi, mundu gwituti Beni, mundu gwituti Ima. Tugicemanie mathaa ma hwaini. Niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.